Rero bakunzi ba Samuzozi TV mbanje kubasuza nizera ko bameze neza. Bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Perezida Kagame yifurije intsinzi Trump watorewe kuyobora Amerika. Perezida Paul Kagame yashimiye Donald Trump watorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ko yiteguye gukorana nawe ku nyungu rusange z'ibihugu byacu mu myaka iri imbere. Umurepublikani Donald Trump wegukanye ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba perezida wa 47 aho yahigitse umukandida Kamala Harris bari bahanganye. Perezida Kagame kuri wa gatatu tariki 6 Ugushyingo 2024 mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga yashimiye Trump avuga ko u Rwanda n'Abanyarwanda bamushimira kubw'iyo ntsinzi y'amateka. Muri ubwo butumwa Perezida Kagame yagize ati ndabashimiye cyane mu izina rya guverinoma n'abaturage b'u Rwanda kubw'intsinzi y'amateka ya perezida wa 47 wa Amerika. Umukuru w'igihugu yakomeje avuga ko nk'uko bikubiye mu byo Trump yavuze, Amerika ikwiye kuba umufatanyabikorwa bijyanye n'amahitamo biturutse ku kuba intangarugero aho gutsikamiza abandi, ibitekerezo byayo n'uburyo bakwiye kubaho. Perezida Kagame yavuze ko yiteguye gukorana na Donald Trump kubw'inyungu rusange z'ibihugu byombi mu gihe agiye kumara ku buyobozi bwa Amerika. Trump ugeze kuyobora Amerika hagati ya 2016 na 2021 agarutse mu biro bya perezida wa Amerika White House nyuma y'urugamba rukomeye rwo kwiyamamaza rwatumye asimbuka urupfu inshuro ebyiri mu mezi 4 ashize. Rero uyu ngo akaba umukuru w'igihugu avuga ko uburyo yishimiye intsinzi ya Donald Trump kuba agiye kongera kuba perezida wa Amerika. Natwe ibi ni ibintu byiza rwose twakwifuriza Donald Trump kuba perezida wa Amerika. Rero yanga akaba ari amakuru y'ago cyo Samuzozi TV, mbibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe teke.